Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu pralalin kodini. Amena čilam ko poglavlje ko avikini pe zabranime buča ket kerela pelafi tari tahara ili čistoća. Pa ket kerela pelafi tari tahara ili čistoća zabranimo itano hemodova omanuš tena araki pe tari mokraća. Zabranimo itano manuš tena araki pe taro urini. Ili hari prosto lafitela kerav keren halali ko izraz, ama mora se bepi tešajakva poglavlje šukarte razumina. Zabranimo itano manuše se tena araki pe taro muter. Ket kerela pe lafitari mokraća, taro urini, taro muter, naštite na ka, a tena ačova lafi duj taro akava te kera. Abdiveu manuša, nažalost, nužda nađanent izvršinen sarvalani. Ket penava nađanent izvršinen piri nužda sarvalani, misinava kodova so baro dilimitaro manuša piri nužda izvršinen ala bešindoi kopre. Hem kodova izvrši ba je nužda bešindoi kopre i sijamen duj šerija, duj lošnipa ili duj bilačipa. Prvo šeritano o manuške da izvršine je nužda kopre, prvo šeritano dova so o manuš prskinipe, o muter emokraća ole košeja takinena ili kapinena, a ovo dova na usetinela. Duj to šeritano manuške da izvršine je nužda bešindoj kopre, šeritano dova so o manuš na čučari na praznini kret tari piri bešika emokraća. Znači ki bešika, a čolale se emokraća. Hem palo so završini je nužda, ket bileo manuš te pirel nekobor korakija, ka primetini deka one košej omuter kapinja emokraća astargja, a ovo doa možda hem ne osetingja. Hem onda jaro manuš ne bi šajta avel, hem ko namazite kuel, o namazite kldinel. Sa dokle god od ova šej naprominela, nameninela. Ket kerela pe lafitari nužda, nužda pralaljen izvršinela pe agyar se o manuška bešel. Bilo tikni ili bari nužda, jer odole o manuš bešindoj, čučari ili praznini kret tari bešika emokraća so isi. Emo ko manuša su naštite razuminen, ka je omutertano poopasno tari sperma. Jer omuterke da kapinje manuše košej, mora od ova šej te prominel. Dok sperma ako takinja manuše ili ako kapinja kod ova šej, o manuš već kalel, ka morel ili ka koselem ko namazi ka kuel. Ne mora o šej te prominel. Dok omutere mokraća te kapinja na neagyahar, mora od ova šej te prominel, pa tek onda ko namazi te kuel. A to avde, subhanallah, manušenge ket pominea sperma, dikea ek čudno reakcija kilende te pene pominjal nenge ne sa o išareti taro jeumul qiyama. O muter nenge naje ništo, međutim najagyahar. Najšukare primjeri ko bori opasno emokraća o muter, delamen hemotovja menge predaja taro Resula a.s. ket nakla taro tanko te sine duj džene parumema čilo Resula a.s. Hema kira, kla duja kate, kazdinena pe, patinena, hem na sebe pi da ek bari buti, odvaj ko tumareja ka tikno, hla je kolendar piragja tuđa lafija, a kavao dujto na raklape, na togjape, na pazingjape, tari mokraća, taro urini ili taro muter. Hem odvajtano sebe pluko, so se akva manuš patini, hem kaznimo ovela, ano kaburi, ano mezari. Znači diken ko bori opasno, subhanallah. Znači kaljana nek heliba, o manuš patini, ano mezari, ano grobo, sebe pikaj na pazingjape, na raklape, tari mokraća, ili na togjape pali nužda koja izvršinjala. Amen, avdje nažalost isjamen slučaja kaj dike manuše sar kuvela sigano toaleti, a pa na posig avrijali klola. I onda to čujem pučatu, keda kva manuš resla te tovelpem ti čistinelpe tari nečistoća.
O Allahi Azza wa Jal ki sura Beqara ko dušelu bišu dujto ajeti kawakeri Inna Allahe yuhibbu tewabina wa yuhibbu l-mutetahirin. Ao Allahi čači pase mangela okolen kola pishmani perena teuba rodena. E mangela okolen kola pes čistinena. Ki sura teuba isto gjaru Allahi Azza wa Jal kawakeri Wallahu yuhibbu l-mutetahirin. Ao Allahi mangela okolen kola pes čistinena. Ao Allahi čači pase mangela okolen kola pes čistinena. Mangea ahi muslim, o Allahi te mangel tut. O vijek ta rodola so šukare ka čistinen pe, hem ka thoven pe, hem bari gajla, tari čistoća, tari tahara, ka igaren, hem ka pjiraven. Javer zabrana hem akalja, inša Allahu ta'ala, ka završina akava poglavlje, javer zabrana itani, zabranimo je manušese, te dikel kula džutno tan, taro javer manuš. Saraluki predaja koja prenosini o Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'ala an, kao Resuli sallallahu ta'ala alihi wasallam wa kerga. Hem o manuš mate dikel kula džutno tan, javere manušese. Hem e džuvli mate dikel kula džutno tan, taro javer džuvli. Hem o manuš mate učaripe talojek pokrivači javere manušeja, heme džuvli mate učareupe talojek pokrivači javera manušnjaja. Subhanallah, tarakija predaja dikaja dekako akava hadisi, ale duj zabrane. Prvo zabrana itani, so Resul alihi salam zabraninja, o murš e muršese te dikel kola džutno tan. E džuvli e džuvlake te dikel kola džutno tan. Diken subhanallah, zabranimo itano murš muršese te dikel kola džutno tan, džuvli džuvlaja te dikel kola džutno tan. Iako kerela pelafi pralalen taro murš muršeja džuvli džuvlaja o hadisi zabraninela. Dok nažalost amende akva hajde na je gajla mu, on ta ne murša, nema veze, nek dikem pe maškari peste. Ili hajde be na ne problemi, olaj ta ne džuvla, na ne gajla, nek dikem pe maškari peste. Međutim, na ne gehar. Alo hadisi, emo hadisi striktno zabraninela, o murš e muršese, e džuvli, e džuvlake, kula džutne tana je kjaverete diken. Hem ako kerela pelafi taro murš muršeja, džuvli džuvlaja. Zabranimo itano. Hem javer zabrana itani, o murš kada pašlola javere muršeja koje kisto tan, zabranimo itano pralalen, ola duj tu čaren pe, jeke pokrivačeja, jeke organeja, jeke čebaja. Isto agarda džuvli džuvla kada pašlola koje kte isto tan, zabranimo je hemolenge da tu čaren pe jeke pokrivačeja, jeke organeja ili jeka čeba. Nego sekova je kolendar mora to velden posebno pokrivači, posebno i organi ili čeba. A na je kea osoldi dženetu učarenpe. Pa čak hem ako kerela pelafi taro duj murša ili taro duj džuvla. Alo hadisi zabraningja, amen ako prihvatina, hem odolea završinaja. Znači na ne pobuter muhabeti kakva. Na ne znači ne sa i bari filozofija. Ako hadisi pelagjar, odvajtano kraj. Akva bi ovo znači nešto ukratko taro, akva poglavlje zabranime bučaket kerela pelafitari tahara čistoća. Inša Allahu ta'ala, ano javer kurko počmina nevo poglavlje, pa ko kraja molina Allahe, o Allahi te kerel kabuli amendar hem tumendar, molina Allahe, o Allahi to prostini, tu putinem te zore arkeri, molina Allahe, o Allahi te del se kojek khayri, te duri arkeri amentaru šeri, te bare arkeri amaro ilmi, amaro jandipa, wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.